Hello mayam, I ngasi instant glow homemade pack ani share tawgani ahanba pack shembai damakta rice flour tablespoon ama lobiro aduda 1 tablespoon of beson lobiro aduga half a lemon squeeze phazana tawbiro adu loraga rose water lobiro rose water tablespoon ani lobiro I jman expert ora jman direct hapachu yai aduga tablespoon ani sangom afamba hapiyo noigi skin jam oily oiba taradi noina sangom oina sijinabiyu dry oi taradi sangom afamba sijinabiyu sigi consistency je yenga noina phajana mix e tawbiyo duga second pack sembai damakta chamach ani beson lobiro sigi manung jida half a lemon phajana squeeze tawbiyo sigi manung jida 2 tablespoon of sangom afamba hapiyo noigi skin je yamna dry oi taradi adu oily oi taradi noigi sangom je oina sijinabiyo aduga yang kitang ga hapaga phajana mix e tawbiyo solution je noina consistency je yenga sangom afamba ga sangom je kitang mix e adum tawbiyo sigi consistency je manana mix tawbiyo sigi pack ani je khogi yumda irai laina semba chu ya aduga apply tawbada su yamna lai magi result su instant phangi noigi skin da dead skin gumba leiba yamna dull oira leiba skin da yamna thawra yamna kaaba khotpa tawbada su aduga marks kai dark kai tabada su mana lighting tawbada yamna kanai sigi pack se adu pack se ani su bunina hoji ai tangkai apply tawani nakanamaga nakanam da yellow pack se apply tawrage nakanam da na white pack se adu noina try tawraga nugi apamba pack to ai ga swedana share tawbiro pack se minute kun muk ngairaga ising achambana dum mai je tapiro aduga mild face wash na mai je tapiro instant noigi result to dum ugani kamaina tawbno habado instant glow lakpado dum phangani aduga aremba pack tuna noigi khanau ka khut ka khunga da adum apply tawbiyu best result ki damakta hafta da ani rak natraga ahum rak tang moitarju apply tawbiyu aduga noigi favorite pack aduga noigi result to ai ki comment section makha ji da chu edana comment tawraga ai ga share tawbiro mathangi video da munarji bye bye